ongenzele wona. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Omphambi kwenu uMamNtombi Mathenjwa ePromisdenga. Ngithatha leli thuba kumbonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngomsa wakhe angenzele wona. Kukhulu engimbona engenzela khona kakhulu ngokungidonsa ukuthi ngibe kule ndawo la oqashelisiswa khona noma ngabe ukuphi la ufundiswa khona ukuthi uNkulunkulu ungowakho la ukhona wena ongumntwana kaNkulunkulu nothi abanye abantu ngoba besihamba ngokuthi hayi abekho abantu la lokhu ngakwenza nanokuthi sazi ukuthi phela nami kukhona intando yami esafanele yenzeke kimi kodwa siyabonga ukuthi manje akusekho lutho olufanele lenzeke ngokwentando yami konke okwenzakalayo kufanele kube ngokwentando kaNkulunkulu ongidalileyo nengumnikazi wakhe. So ngithanda kakhulu ukumbonga nje uNkulunkulu ngohambe ngibe nalo lokuya eGoli nge-weekend edlule lwalungangifanele bangcwele ngendlela engangigula ngayo. Ngagula ngolwesi kwaqala ngolwesibili mangaphonsisi ngakuzwa kancane nje ingalo yami kwaulwesithathu yaqina impela ingalo yami ubabhlungu ngithi inkonzo yangolesine mangibuye emsebenzini ngabuye emsebenzini kwangavuma nje ukuthi ngaye ekhishini ngoba iyayibhlungu ubuhlungu bayo bukhathaza umzimba wonke ngifisa ukulala kwangenzela umusa nje uNkulunkulu ngavula inkonzo ngaleso sikhathi ngalalela inkonzo kwasuka nje konke kwathi ubaba mekhuleka nje wakhulekela mina kwaphela lobo buhlungu ngaze ngakwazi kulesine kufanele ngikwazi ukuqoqa ngilungele uhambo ngoba sasihamba ngolwesihlanu ngizovuka ngiyemsebenzini mangibuya sikho isikhathi sokuqoqa kufanele ngilunge ngihambe ngaze ngakwazi ngisho ukuwasha ngolwesine ntambama ngenxa yomkhuleko ubaba akasenzela wona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ekseni sengineka ngezwe ukuthi iyathuluka ingalo mangiyisa phezulu kulayini ngaze ngabiza umntwana athi asineke nawe iningi lewashe nganeka saneka sengiye emsebenzini ngangikanjena nje ngi-Ariel ngiye emsebenzini kungiphoqa ukuthi angiye ngoba ngizosheshe ngiphume nginohamba ngikwazi ukungayi-2 kune-meeting kufanele ngibe kuyona uma ngingayi i-meeting zofanele ihlehle futhi ngaqinisela ngacela kumphathi ukuthi ngiyacela ukuba khona i-meeting ayiqhubeke kodwa lokho kufanele kwenziwe yimi ngicela kungenzelwe khona omunye umuntu bangivumela kwenziwa ngendlela okuyona ngisho ekuseni ngagqokiswa izingane bangcwele ngoba yayingavumi lutho ingalo angazi kwangazi ukuthi kunophini nje khona manginyakazi ngingazi ukuthi kufanele ngiyibeke kuphi emva kokuba ngayizolo kade sengisindile ngomkhuleko ubaba angenzele wona ngasekuseni yavuka ingalo yami ngasehla emsebenzini nje kwangavuna ukuthi ngenzeni ngabuya sengilungela ukuthi siyahamba ngathi vele sahamba nje nengane okufanele ngikulungise yazi uma umama uzohamba kunesiyaluyali nje siningi ngabeka umoya phansi ngabonga uNkulunkulu Baba nje wangibekisa umoya phansi nosi sengihamba nabo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo ngoba banesibindi bayaqinisana yebo ngangingekho buthakathaka kodwa kuba emoyeni wami ukuthi ngase ngahamba kodwa ubaba hayi uyakhula hlala hayi ngangizobonga uzohlala ukuthi baqinisile ngoba yayibhlungu kolunye uhlobo bathi hayi ngizosinda ngendlela sambe wena bengazi nokuthi ngigula kangakanani noma sengifika sebengibona hayi akukho nje ukuthi bayadabuka laba bantu bangizwela bayamthemba uNkulunkulu abanye abazalwane. So ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ke bangcwele sahamba ngidriver nje ngisuka eStanga ngizala ngidriver ngengale yodwa ngihamba ngikhuleka ngivula yonke imkhuleko le ndleleni ngathi ngimuhlanya ngiyaqhuma ngiyakhuleka sifika lana nje angifisi lutho angikwazi ubamba lutho makufanele ngitsheke angazi kwakwenzakalani kule ngalo angazi sahamba masifika eThekwini sesisuka ngetekisi la bayangisekela babeka ikhwama Nkosi yami abantu angisekeleka akwenzeki lutho mangifika eThekwini sengiyasuka phambili ngiyemuva athi umfundisi umama Maseko uphi lo phethwe ingalo akezela ngithi ngize ngikwazi nokuyilula ingalo ibhlungu bathi ayilethela lo ngalo ngize kanje ayibambe ngithi wathi uJesu Kristu inkosi nje kabili kwavele wakuthatha kwasuka ngaleso sikhathi ngathi kwakubekwe uyena yasala indingindingi ingalo yami konke la ngisho isandla ngamdumisa uNkulunkulu ngishaya isandla iyasinda ingalo kodwa ngashaya ihlombe ngidumisa uNkulunkulu Baba ngendlela engasinda kuze kube namhlanje ikufa kwahamba angazi kwakwenzakaleni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Kwakukhona nabasebengiyalele zona ispray umphathi wami ethi ngeke hamthenga ispray hayi kwakuthi mangisifaka ngazi ukuthi ngishonisa phambili ingavumi lutho kodwa nje ngoJesu Kristu uyinkosi ngasinda. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi. Yes